بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ریڈیو پاکستان تربت توارنت مراگش شنگو تالانت گچین مراگش گلگداری یک باہری کے مبرجم داشتہ کے مروچگی میں دیوان یک کسانے گلگداری کے ای گلگداری باہر مہمان دو کسانے زاہگند کے آہاں جہد کو تگوت کے گنت میں ریڈیو پاکستان تربتا اور ای زاہگانی ایشانی تعلق ما مدرسۃ الحربیہ تحفظ القرآن کاشاف بلنگور دشتہ ہیں مالوٹیں کہ ماں کسانے زہگانی گما یا کسانے گلگداری پہ کہنے کہ بچہ میں جو ہم ہمیشہ کے زندے تک کہ کجام پڑے ایک مردمی گما بنندے گا پتران بکنے مرچی ہم میں دیوانے تو کا دو کسانے زہگت کے گند کے بلوچہ گشتا چوک بولن تو چوش مبید کے گی بمرن اور چکانی پاہازہ یا چکانی نگہداشت اور میں گو ماتو پہ تو میں چاگر دے لسمالو کے ذمہ وارین تمستر و کماشانی ہم ذمہ وارین کہ آہانا ما شریں شون بھی دیں شریں راہیں درسہ بھی دیں بلے میں کہ راہ میں چاگر دیتا ہا مدرسہ کے جوڑ بوتگن اور ایشانی ایک مزن دستے مانند کہ اے مولانا صاحب جہد کنگاہند کہ اما زہگانا کے ناصر پدن تو آ لوگا چے بلکہ ناصر پدن دل ریشی کنن بلے مدرسہ کہانا آہانا ادب اخلاق اور آہانا وانے لگ بیتے کہ وتی چمہ پچ بکنن تو باندھا میں چراغ جوڑ بھی بنتے نما مرچی کی دیواریں تو کہوتی یہ دو مہمانان ہم وشد گشیں کہ شما ہوتی تعریف بکنے شما تو کئی چوک کے تی نام کے نام یحیائیں نام محمد یحیائیں بلے پت نام حاجی عبدالحاب ہے تو چکے مدرسہ ہوا نگا شو گشتگا تو ناتے شوک تر چون بود تر کیا گشت نات بگش حافظ نذیر احمدہ اور تی آواز سک لام لہمہ پیدا کہ انجینئر گوشے ہیں کہ کم سک کا بگوش ترہ ناتے گوشے کے سوچ کیا داد حافظ نذیرہ حافظ نذیر احمدہ حافظ نذیر احمدہ ترہ گوشت کے تو نات بگوش یا تی گوٹ وشت ترہ گوشت نات بگوش تو وانگ چون سالیں کے تو وانگ آئے تقریباً 2 سال بھی جیو کاشافہ شومے چچو گوانڈوان شومے تی سنگت تی بیلی تی امبل تی ام گنگلی چنچو کان سنگت بازاں سک بازاں انچو بان خیر میں سے کسا ساہنی تعداد باز ہیں تو چوک بازن بلے تو کم کچھو شرمائے گئے منان چو سما بھی پرچہ کہ مردوں کے شرمائے نہیں گوڑا یہ گپ لہم لہم درکاں کم کم گوانڈ گوانڈ درکاں اور جو ٹیٹ بو گپ بھی جاں تو انو کنا گئے مدرسہ حق جزو آنا گئے قرآن شریف وانا گئے یا حدیث وانا گئے تو کنا گئے حفظ وانا گئے اچھا حفظ کنا گئے تو چونت پارا چونت سے پارا بزا حفظ کو تک اما پارا ہیں اچھا ہما پارا کجام صورت رستگے سورت الطارقہ صورت الطارقہ رستگے اگر میں پوچھیں کہ صورت الطارقہ کم کی تو بوانے تو اشکنا دقت کنے بلے والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالحزن إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. بعض زبردست جزاک اللہ اچھا کہ تو سورہ طارق کا گوشت و حفظ کو تگا تو اور طرح ہچ دیمانیات اور محمدیس کے تو پر دل وانگاتے اور پرچے کے چوکانی دلا گیشتر نیندی تو اور اما قرآن شریف بھی بھی حفظ بھی تما گب بھی بند وانگ وزانک بھی اب اچھا مدرسہ ہاں تو نصابی وانگ بھی اسکول ہم وانگا ہی نا اسکول وانگا چونت کلاس وانگا پانچما پنچمی کلاس وانے گئے پنچمی کلاس تو وانے گئے گڑ تو اسکول ہم وانے مدرسہ ہم وانے چون تو چھے وانے بطر ایڈجسٹ کو تا چون تو چھے وحد دی تو مدرسہ ہراوے چھے وحد دی تو اسکول ہراوے سو سر تی اسکولے گئے سو سر اسکولے گئے زہر نماز آباد مدرسہ آئے گئے اور مگر نماز آباد پدا مدرسہ آئے گئے پدا مدرسہ آئے گئے بعض زبردست گڑ تو مرچی کی دیوانے واسطہ تو چھے آورتا ترہ چھے ہے گو نات شریفی ناچو کہ تو وہ شکایت ہے کہ ناتے مناسکین منی استاد محترم حافظ نذیر احمدہ مناسکین ناتا اور تو بندہ تھا کہ نات گوشت ترہ چھو ترست خوفت اچ
ها چلو ٹھیک ہے وتی ناتا بگوش مارش کنن اور میں گلیں گوشدارو کنم اش بکنا انتا کرتی توار شرری وڑیا بیتین جی بلے یا منی اللہ یا پروردگار مادن رائی تمہارا پیش بدار یا منی اللہ یا پروردگار مادن رائی تمہارا پیش بدار برمنا دیدار رسول یسربا واگا سر جم کا ناظر دے تبا میں دلان چے یقینی بیار و بیار مادن رائی تمہارا پیش بدار یا منی اللہ یا پروردگار مادن رائی تمہارا پیش بدار یودا دس باستگا من تئی درا میں گناہ ماں بکن توئی برا یا منی اللہ یا پروردگار مادن رائی تمہارا پیش بدار ماہ رمضان وتی مہمان بکن ماہ رمضان وتی مہمان بکن میں دلان چے یقینی بیار و بیار یا مادن رائی تمہارا پیش بدار یا منی اللہ یا پروردگار مادن رائی تمہارا پیش بدار ہچ مسلمان گلو شادان بکن ماہ رمضان وتی مہمان بگا چابد کرا تمہارا دور بدار یا منی اللہ یا پروردگار مادن رائی تمہارا پیش بدار یا منی اللہ یا پروردگار مادن رائی تمہارا پیش بدار جزاک اللہ بعض زبردست بعض وش یک نعت تو گشگاہتے اور ماں چونکہ وانا کو زانا کو مدرسہ بارہ شمارا جس کو تو نو شمارا مت دگی ہے کہ جستی کنے کہ تو لیب گوازی ہم کنے جی کنے نہ کنے سکا بگوش کھانا اچھا کنے اچھا نا نعت گنے تو سکا گوش تو یہ ہمیں اپا نہیں پسا دلے تو آو ماں کنے یہ گوڑا گوڑا ما سرپد نبی نا خیر چونے لیب کنے کرکٹ کرکٹ کنے کرکٹ تو بچی بیٹسمین یا بالر ہی ہے بیٹسمین ہاں تو کیا اچھی متاثر ہوتے کرکٹ کو تھا محمد حسن محمد حسن کہیں منیر چوکی اچھا منیر چوکی شبراتی ہم تو کاشا پہ نندو کے جی بعض وشی بود کون تو گلگدار بود تو دیکھے ہم تی امراہی آئیے آوتی نامہ بلی ہوتی جندے زبان گوشی تے کم مکی جاگت بیدارے ہمیں جاگت دے جی شرمدہ دیکھے کسانے زاگی ہم میں گما ہم پیرا کے اچھا آواز اب بول سکتے جی شرمدہ میں دیوانے تو کہتے گی ایک کسان زاگی ہم گون تو آئیے رہا مجلس کرنے کی وجہ تو ترہ ہم وشت کرنے کسانوں کے زاگی مطلب واجہ ہونا گوشیں بلے بابل ترمہ گوشیں اگر مطلب گوشیں بابل ہم مراد نبی پرچے کی طرح نام ہی ہم پیرے بلے اما نامہ ہوتی ہے ہمارا گوش کنتی نام کہیں تو کئی چکے یار محمد من پتنا منیر احمد تی نام یار محمد اور پتے نام منیر احمد کراتے حوالہ چی شما گوشے ہوتی نامانا ہیارا چو کشے اور کافارا ہم کشے تو یار محمد ولد منیر احمد تو بگوش کے ترا ناتے شوق چون بود مدرسہ تو کا ترا کیا گوشت کے نات بگوش حافظ نذیر احمد حافظ نذیر احمد گوڑا حافظ نذیر احمد شمارا لٹو کٹکان جانتی نا شیطان ابن جو مبتنا چون جا لگت جا مشت جا لٹ جا چھی جا شیطان ابن لٹ جا سکا جا
సక్కన బరల్ शैतानी కూడా మాకనే ना शैतानी के कहने मर्दम కూడా यकीनन लट्टो आइए लट्टे तो का नसीहत माने आइए लट्टे तो का मेहरे माने आइए लट्टे तो का यक राह रास्ती माने के शुमा तचकी और राही और मादने राह बुरु चुके वजह यहिया गुशया के मादने राही तो मारा पेशदार गुड़ा मादने राह पेशदारों मैं उस्ताद मोहतरम तो बायदे महानी गप्पा बुजुरा और ये नौबत में थे कि माँ नहानी दस्ता लट बोरे तो गुड़ा तरा ये सोच रहा था तो कुछ के तो जुज़ आना गए कुरान शरीफ आना गए कुरान शरीफ हिफ्ज़ करना गए जी ना अच्छा नूकी आना गए कुछ हम से पारा रस्ते के दम पर आया दहुमी पारा रस्ते के दहुमी पारा रस्ते तो छो तारा सबक दिए भी है ना तो डायरेक्ट छो आना गए सबक दिए भी चिच्चो सबक दिए भी यक रुकुई यक जोजे नेम जोज निस्बे परी रुकुई परी अच्छा रुको नेम रुकू हमारा सबक दिए भी गुड़ तो छो याद करें कई केरा तो आने तरह कैसे सोचता मैंने वो थोड़ा सोचा वो थोड़ा याद करना वती बड़ा जुज़वंता जी हो जुज़वंता तम्मत बिल खैर इसे माना बेजान जाने ना जाने तो अलिफ बा हवान बारे अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ बा ता सा जीम हा खा दाल ज़ाल रा ज़ा सीन शीन صاد ضاد طاء ظاء عين غين فاء قاف قاف لام ميم نون واو هاء همزة या अच्छा तो उसके तो होठ को तेरा इशारा कम गुशा वो काफा कशा कहाँ अच्छा मैं डोले बरल यकीनन शो में वाना शो में जो हम सता करता शो वाना हम शर रहे शो शर मदरसे वाना गए तो मजन बे ची ही जुड़ बे डॉक्टरी इंजीनियरी मुल्लाही आलमी मुफ्ती ची जुड़ बे आलम दीन ही जुड़ बे और तई हम जो हमेशा के माँ वती इलाका है तहा मदरसा ही पच भी कना और वती इलाका है वती हंदो में तगे हमा कासाने गोगाए जागा आहना बवाने ना जी अल्लाह शबर सुमन में कहा अल्लाह शबर कामयाब में कहा और तो छी आवता दीवाने वास्ता नाती आवता बगुशती नाता अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिजल्ला जिया में सलामा बरेगु बिजल्ला जिया में सलामा बरेगु वतीमा नबिये गुलामा बरेगु में सलामा बरेगु में सलामा बरेगु सलामा बरेगु में सलामा बरेगु मना जरूर माली हो दावत बिदंते कदी भी मनी जिन तव्यारत बिकंते तसल्ला दिलारा दिया वाप पामा हमी पे कर तू का बाले जिंदगामा हमी पे कर तू का बाले जिंदगामा बिजल्ला जिया में सलामा बरेगु बिजल्ला जिया में सलामा बरेगु वतीमा नबिये गुलामा बरेगु में सलामा बरेगु में सलामा बरेगु सलामा बरेगु में सलामा बरेगु शपोरुज गजाना नजाना मनीचू इगा पार्ग पूरा बरेगु अतागु शपोरुज गजाना नजाना मनीचू इगा पार्ग पूरा बरेगु अतागु बिजल्ला जिया में सलामा बरेगु बिजल्ला जिया में सलामा बरेगु
وتیما نبی غلاما برے گومے سلام برے گومے سلام برے گوں سلام برے گومے سلام برے گوں. جزاک اللہ. باز وش باز زبردست کہ شما دیوان تا ہاتھ کے اور گوما یہ گلگداری کو تو گلگداری باہر تو کا شما نات تو پھر بندہ ہم گوشتن تمہارا باز وشی بود کے بابتا شما بازی سرپدی مارا دات اور وہ تی علاقہ ہے شما علاقہ چون علاقہ ہے او دے مردم آبادی کا شاف باز ہی نہ کم میں گوشت کنے باز ہیں او دے مردم چون انتا بے مردمہ جنگ و پسادی مردمہ آگا نا شر مردمہ شر مردمہ او دے باغ بگیچہ ہستے کور ہستے کور آپ کرے جیو آواز کم کے بول سکا کور ہستے ہستے جی کورا شما روے جانے شدہ گا جیو انو ہور گوتا جیو باز کم ہو باز شما اللہ کے منتوار کی شماعت کے دیوانے تو کا ایک رندے پدا اگر ما گوشیں کہ شما تی کسانے پیغامے وہ تھی ہم گنگلیانا وہ تھی کچے اما گوگاں ہیں کسانے زاگانا شما دیگ بلوٹے گوڑ شما پیغام چی بیتے ہیں شما نا چونے سارو سوچ کنے کہ آ لیب بکنا شیطانی بکنا اگر نا بوانا اچھا وانا گزانک چی دا زر داں کلدار داں شر راہ سوچ دا شر راہ سوچنا. اور ہمیں جو استاد ہوتی استاد بکنے حافظ نذیر احمدہ کہ وانگ و زانگ مارا چی دا اور مارا جو زبوتا ریڈی ہوا کہ وانگ و زانگ مارا چی دا. اور آواز وشی بود کہ میں جوہدم ہمیشن کہ ما شمیں حوصلہ افزائیت بکنا شمارا ما سکین بھی دیاں اور اندے کے لوگے نندوں کے گنڈوانا ہم سکین بھی دیاں کہ ہم بھی یہاں پرچے کہ ریڈیو واحد اما پلیٹ فارم میں اما ذریعہ ہند کے آودہ ماتی ازم درنگازیہ کنا آودہ ہوتی میں ازمارا ما پیش داریں اور یک کیشن کہ میں جیجا خلاص بھی دو ہمیشن کہ مارا یک تجربہ بھی تھی شمیں لاکھ محنت وار.